obunyabyo botindi bwabere bogokorwa bwamurwa tancheiri anene imeye county ya Nyamira. Obunyabyo bwo bwakorekanete asensemo ya Nyamaya osibwakorekana asensemo ya Nyamaya ime county ya Nyamira ase amaru yechita chitaringe abeire kago iterwa nabo igo abantu abakagerwa bobonyo obwo nabo igo bwenki wamaruko bekwa byara nakorengana no mokonyi bo mu commissioner sensemo ya Nyamira South Florence Obunga nigago kerege tamkere kyo na otana nigo barachikogendera gukora ubunyabibonde eryo kwene kyabuna amaru atancheiri aberega kwera ase chinseme cyo muri Keitonde mo Stephen noroboti urwa senchira yoboikirano amaru atancheiri nigabeiro mo chando bwege kase binyoro bire me sub county ya Nyamira South Maiga yokwegwa chinkuma n'abamenyi nigabanya nyimbo banyamira batwara umusako mutindi asekenyoro kya monga kigotoke ward ya Nyamaya obotuko bogokira rero. Madam Obunga, Florence, the Deputy County Commissioner Nyamira South. Jana usiku tulifanya operation ya pombe kwa area ya Nyamaya Division, West Mugrango location, Bomabacho sublocation, Monga Village. Tulipata ujumbe kutoka kwa wananchi ya kwamba kulikuwa na mtu mwenye alikuwa anapika pombe. So acting on that intelligence tulipanga operation mzuri na tukaenda huko usiku saa 9. La sivyo ningependa kushukuru wananchi wetu na sana sana police officers wetu kwa vile hii operation tulianza kitu saa 2 usiku. Tulikuwa tumetuma askari wafanye wrecking alafu tukaingia baadaye saa 9 ya usiku. It was very successful and I want to appreciate our officers. Varia bonsi babwatwa ni serikali yatebire ne chiko bairere getambo kirukeri chiko elio kobe kiorokerelio asaba engibande. Tulipata pombe 85 liters of changa. Pia tukapata 640 liters of kangara. Na pia tulimwaga 960 liters of kangara. Pia tulichukua apparatus ya kufanya hiyo distillation apparatus tulipata katika hiyo boma. Pia ningependa kuongezea ya kwamba huyu mama Lilian ameshikwa mara nyingi sana. Tutatafuta zile files zake za zamani tuongezee ili hii kesi iwe na uzito kabisa. Serikali nigo yarureire kogenderie mesakeye eliokorwania amaru atancheiri ase binyoro. Kuripoteria Ndizi TV kurweta seni kya banyimbo kya Nyamira erietariane Ndemo Stephen.